Gdje šta je? Kole! Kira! Evo je. Evo je. On je tamo, on je Juri. Ne, ono je stara. A to je kole. Ono je stara. Vrši stara. Gle on. Ko balerina na dvije noge se vidi. I sve na jatva nailazi. Nikako ne na jedan. Kira! Ti vidio? Prime je leglo. Većinom ovako da okrenemo krug kad idemo s njima. Mora da bude. Ej pa evo ovdje. Ovdje sam ga ja vodio. Ali ništa nije bilo. Kira! Šta sad? Nešto si već, nešto. Bravo, kućko, dođi, Kira. Nema sad su oni polude. Sad. U dva moglo znači više površinu terena pokriva. I uvijek ima više šanse da isterivaju. A vi manje vrišti.